Ti surat ngayon tay ikambiyag kita kat naggapu ka ni pagayam tayo Jonalyn ti syudad ti Baguio. Kastoy ti linaon ti surat na. Naimbag nga orasyon. Nakapagsuratak takayat kumet tapay drama ti kapadasak. Babaen ti nasinged agayem ko. Kastoy ti puon ken Rugina. Bueno kagayem. Intay nga rugdenggan ti panakay-drama, ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam tayo ani Jonalyn. Agrubat ka, Jonalyn. Ha? Ni, apay? Mapantayo di laon yun. Intayo agpasyar. Piyestada nga minita. Kadwata dagiti ka klasik. Anya? Ala, katwa dapay klase tayong tundigat. Malaman. Aglangan Sad paminsan matlaan. Anya? Alagrubot kang Jonalyn. Tamapan tayo agan wine. Tapno, makapasyal tayo manan. Oh, maturog kang Jonalyn. Rabiin. Aking balay dito pagturugan tayo. Balay ti may sa kaadalak. Ni Ben. Masapa tayo kung mga agbiyahe itong bigat. Samputak ti klase. Ore ti may ikadwa subject. Langan ako ti first subject ko. Ag-enjoy tayo nga rod. Doang aldaw tayo dito eh. Anya? Apay ngay? Muna akto nga rodin nga gawin. Apay, ada nga rod pagpletem? Amok, agpadatang awan kwarta na ita. Libre tinagluganan tayo. Isumurahin tan. Anya? Naimbag ka pa'y kakasator. Agpagraduar ka san iti mabiit. Anyang agpagraduar? Si Kinder College pa lang ni Miriam. Nay, kunak no porchirnan. Nabayag mo ten agad-adal ijay syudad ti Baguio. Uy, nabayagan nga agad-adal. 5 taon nan sa nga agad-adal iti kolehiyo. 5 meten a kurso ti Rugina. Ha? Agkarasukat iti kurso di danga babae. Anya? Maabutan sapay lang ni Jonalyn nga anak mo. Kastaya. Maringatan iti kurso nga alaan na sukatan namanan. Unak nga agsardeng lang agpilit na tabot nga agadal nga oray no. Di makalkalpas. Sayang nga rod ati gastos yun o kasta. Wala. Naimbaglaan nga ada jay kamsat na ijay abroad namang tultulong kinkwana. Wan nga rod naimbagkan ka akaka. Ada anak mo agtrab-trabaho ija abroad. Jak makaturog, Miriam. Apay, may kawa ka? Oray siyak nga rod. Danda ni jak kayat ti agawid. Ngam kapilitan. Sana kasta ti kayat ko asawan. Madanaganap. Amang ano maidrap dagiti class card ko. Manupay latlangan mo. Agdanag kan. Ay sus, di naklutultuladan. Kan oray maidrop ka, okay lang. Di mayap, tapno ag-enjoy ka diti kolehiyo. Enjoy tupay tagad-adal. Tamakapan kay ti sadino man nakayat mo apapanan. Kaasimat dagiti naganak ta amang papaadal kadata. Pagrubungan da ati mang paadal kadata yung anak da. Isu adi kagdanag Jonalyn. Di naklatultuladan. Pa-easy-easy. Di oray jak agrad-graduar. Basta makapanak iti sadino man nakayat ko apapanan, okay lang. O anya, honey, matuloy? Juan, matuloy ti jamming iti boarding house mi ti gayim ko. Aginom tayo, Han. Ayabak to ni insan ko, ha? Asino nga insan mo? Insan ko, Alimuel. Taiso ti financer tayo ti arak. O sige, makamu ka. Basta kadwa tayo ti tropa. Alan, uminom ka. Tapnon, ang mumutiraman ti arag, Jonalyn. Ano? Ang mumutasanak na aming inon, Miriam. Alagi din. Manam, kayat mo nun. Talaga asanak na aming inom. Iwan-mat ngamin, Jonalyn. Awan bakas na, basta basit-basit lang. Oo, di tagdanagading ka. Naalalayan ka.
Di ka baybayan na mabartek ka. Ha? Nasingbat ni insan ko, Jonalyn. Di ka babayin. Nasingbat tayo ta. Alam natin ko, pasit-pasit lang. Tapno, di ka mabartek. Siya ti makamukin ka. Kasano nga anak ko, awan pa'y matinatis kitara. Kasano nga tananang? Last day intin bigatan ti panagbabayad. Ay, awan na talaga anak kong. Tsak pa'y ngamin nakabayad, itinautang ko kini Uncle mo Simon. Kastamatan kini Antim Adalia. Sige nga rod, nanang. Doon na pagbuludam dita, isupay laang buwan. Pasensya ka na anak ko. Nanang. Sige, bye. Problema ang situation, Jonalyn? Oo nga rod, Miriam. Saan na problema dayta? Ada may papulot mo kanya? Alaman nga rod, please. Saan na siya? Mahan ka man pa mani. Hindi ta, nakalpatito. No, saan na si ka? Asino? Nilimwel. Di kasing sinihanik. Tingay, financer tayo, iti para jamming. Ha? Agayat launay kan ka nilimwel. Mabalin mo ti umutang kan kwa na. Anya? Amok, may salatex mo, ada-adagosan ti sumbat na. Makiride on ka. Tapno ada pag-tuition mo. Kasano namang namnama kanya? Di makamukan, no, kasano ti pamayang. Diyak ka ba ulan? No, di mo ka ba ilan, nagawid ka nga rudan. Tawan mo't langin ti pag-tuition mo. Saan Kayat ko ti makaadal. Kayat ko ti makalpas iti kurso. No, kasta nga rod, agpanunot ka. Amirism anaimbag. Honey, amang ano, may robo ni Jonalyn. At dan asawa ni insan ko. Anya? Ni, kunak no baro kay dadya nga insan mo. Saanan? At dan dua putot na. Anya? No kaya't lata ni Jonalyn, awan ti maramida. Come on, Jonalyn. Houston. Awan. Natatagalin ti kinababae, Lemuel. Di ka ganag. Di ka matbaybayan. Oray at dan pamilya. Di kan tumapali na baybayan. Santo, Jonalyn. Houston, para mo't lang iti pagsayaatam dayta, Jonalyn. Kasla ilakla ko kung ti kinababae kiti kastringar aramidak, Miriam. Talaga kasta. Dahil talaan tinapda awagas. Kitaam, di kan agproblema iti kwarta, manipod da kayon kinilimwel. Kasanan namaman ti asawa na ti may papankada kami. Pakamuan na ko ma. Agalibdak kayo Di kay agpabuking. Miriam. Kastalaang iti damo. Nga mairwam mong tumatlaang. Kita anak, nairwam kong ti relasyon mi kinirik. Kaya't mo asawan mo. Addan asawan ni Rick a boyfriend ko. Ngam sinadan. Nagkasarda ngam sinadan. Nabayagan as sinada iti asawa na. Anya. At least, addan kadwa. Saan la asi siya ti kastoy Jonalyn? Alaam nga iti pagbaybayad mo, nakong. Katawan mo ti maititad ko. Ina kayo, nanang. Diyak mabalin ti agilimad kada kayo. Isungak pod noak. Total, umadanin ti panagradwar ko. Kablaawan ka, Jonalyn. Naimbag ka pa'y, nakalpas ka. Nang siya, nakataon pa'y siguro. Juan Miriam, kamaudyanan na. Naiwakas ko matlaangan.
Kat, kasano? Anya ti desisyon nyo kini Limuel? Jakpay amo ti sawak ita, Miriam. Jakpay amo. At akan kano sinaan akon, Jonalyn. Si papalupusak. Agyaman ak, Limuel. Narigat da iti nga aramidak. Tainayat kamatan, nga oray kasano. At akan ka ti amin na pangatdan. Di ka mabalin natin lem, wano lapdan. Jakmat kaya ta madadal ti masakbayam gapo kanyak. Agyaman ak iti kinaman nakaawat mo, Limuel. Agyaman ak. Naimbagpay ken kakabsat, nakapagraduar kan. Ay na, ti ambok nga rod kat umuna ka makapagraduar kapsat. Paliwawang kami jay anak ko. Ang pudno ay hati damag. At akano nang paadal ka ni Jonalyn big time. Nakikabit ka no jay anak mo. Pudno aya. Ay, naisa na pudno dayta, kapsat. Saan apudno? Kaybayan nyo natandag iti mangmanggag yun, nanang. Pasensya kayon. Mairamraman kayon iti daytoy. Sika ti pagkaasyak, anak ko. Nagbaba ti panagkitkita ti tao kan ka. Gapo iti damag. Bayan nyo latan. Total, awanin ti relasyon mi iti dayjay at tao. Jonalyn, anak. Di yulatan ikaskaso ti anyaman amang manggagyo. Baybayan nyo latan, dagiti man nakibiyang at tao. Kumusta kan, Jonalyn? Okay akon. Nalipat akong tinapalabas. Nagasat ka, tanasingpot ni Limuel. Tano sa bali la lalaki. Siningir na kakuman, gapoy ti panangisinam kan kuana. O niya, Rod. Naimbaglakit din taman nakaawat ni Limuel. Maawatan nak. Awan ka din ti damag mo kan kuana? Awanan. Nagawid da ka nun ije lugar ti asawa na ije Cebu. Kasta ka di. Nasaya at matngarod no kasta. Okay lang ang kanya. Oray na dadaal ti kinababaik. Ti importante. Adda na iturpos ko a kurso. Kasta ti rumbang. Lipata mong tinapalabas. Mangrugi ka kit di manan. Wan niya, Rod. Oray kaskasano. Dakkel ti utang ko ana imbaga nakam ka ni Lemuel. Wan gayam. Agap aplaya kun iti trabaho ita. Nasayaat nga rod ano kasta? Siyak, jak amon ni tuloy ko pa'y tagadal. Tani, masikugak matan. Anya? Jonalyn, anya ka ditim. Apayan ako, anya't mapaspasabakan ka. Nanang, masikugak. Anya? Nagapo ang kiti doktor. Agtalo na bulan ti sikog ko. Diyos ko, kasano nga rutin da ito Nabatsyanak ni Lemuel. Kasano da itan nga anak ko? Kanya ti aramidak na lang. Mala, di ka nagsangit na ko. Huston, di ka baybayan. Padakalan tatagbalin nga anak mo. Napay akastoy. Kunat naman kanyang pitakon. Yamapay nga dapay na imbati na apaka naglagipakan ko, ana. Ay, nanay. Kasano amalipatak tinapalabas ko, na damat pakakit kitaak iti panakailawan ko. Ngam, agyaman ak iti Diyos, tamok bindisyon da ito yung ted na kanyak. Ita, dakkelan ti tiyan ko. No daduma kaslakayat ko apabasulan ti gayem ko iti kastoy arag banagak. Ngam sana may parbeng agurad ti gayem ko, Mr. Lonely. Apaman ang makapagpasngayak, talaga nga agpursigiak asumrek iti trabaho. Kastaan, ket agyaman ak. Ti surat, ngayon tay ikan biyagita ket naggapu kanipagayam Mar
ti San Fernando City, La Union. Kaya't kumweta pa'y drama ti pakasaritaak, tapno makaited adal karag iti kaskanya. Ala papagayam, intay nga rudinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mar ti San Fernando City, La Union. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aldaw mo't kaya man. Apay adi na krining nga eh. Apay siya ti pabasulan. Amam nga da trabaho, apay adi ka nagsapa nagriing. Amumot ana po yata nak. Basol ko nga ro. Jesus, naladaw ako na. Kasano, katday talagbarbartek kan agbarbarkada ti amom? Adda trabaho, ngam rumwar ka pa'y lamang kibarkada? Kababayin mo't no jak mapan iti awis na giti gagayom ko. Nagsisingpot da kanyak. Darasam kit di tagrubot. Ay po, sigurado maong tarak man eh. Ayan ni sir. At dalita bangira department. Birbiro ka na kaday. Wala. Makapungpungtot. Ha? Ay. Pinasayat nga ramidem. Saan kalatan nagtagtagari? Malaksid no kidawan na nagtagari ka. Ay, naladawak manin. Sikan tumat. Nakaadom ti iminom iti rabi. Kasanaw, kat sulisog mo't dadya ligaya. Kay kayat mumay. Enjoy nga men no adan ligaya. Maligaya ako sa piling niya. Maalam pa ti mangrabak. Maprito ka lang arudan intol madamdama. Come in. Good morning, sir. Pagtugaw ka. Thank you, sir. Ano ti parikot mo? Awan mat, sir. Apay nga rod na kanayon kang agbartek. Ngaw na mabaybayan ti trabaho. Kanayon na maladaw ka sumurek. Gapoy ti hangover agapuanan ti paragbarbartek mo. Sorry, sir. Saan to na maulit? Ano ti kaya to sa wentim bagam? Saan to na maulit, sir? Sorry. Namin ano nga imbagam ti kasta kanya? Ko, sir. Namitlon. Anya namitlo? Namin paten. You did that 4 times. Bakitam? Malipatan pa yan, gapoy ti kaadona. Anya taramidak kang kamar. Sir. Ibagam no anya taramidak kang ka. Oray. Suspension dak, sir. No, ulitak pa'y. Ita nga aldaw, anya taramidak kang ka. Awan, sir. Ilawlawag mo babaan ti surat no apayasan na rumbay nga madusa ka. Ket kayat ko ngay paimam day ta surat itilasod ti 24 oras. Kalpasan ti 24 hours, saan kon nga awaten? Nalawag. Kwa, sir. Dosahan taklay tan. Ngam ti agpanunutak pala iti isurusurat ko. Iso nga rol datam damagak no anya ti kayat mo nga ramidak kang kaita. Sir, pangasim ta dinak ikatan. Suspinyin daklangan. Manungal daw. Da kayo, sir, no, mano? Iso nga rol datam damagak kang ka. Tabangan no masuspindi ka iti adu nga aldaw. Tano malagip mo. Naikam ka idin iti 2 a warning. Ngam arami na malatamat. Loko ka. Mapan ka aginom, mapan ka chicks, kanda dumapay. Apay, ipalpalubos ni bakit mo akas tatir arami na mar. Saan, sir? Nasingpat siguro ni bakit mo niya. Uwan, sir. Di nakaapapaan? No, dadumalang, sir. Apaan nakamanwan saan? Aramidam ti pagrebengami ti pamilyam kan iti trabaho. Sige.
Ikang kalangan iti memorandum mo. Kan mangangayak iti emergency meeting. Yan tagay na ibagat meten lang iti kang Ronana punto. Mapantayo mat karagiti daddo mapaya parikot iti kumpanya. May papanday toy iti punctuality of employees. Lalakay kan babakit kayo. Iso nga amoyo dagiti obligasyon wano pagrebengan nyo. Mabaybayadan kayo iti husto nga oras, iso liklikan nyo kumataglangan kada agladaw. Matadahal ti trabaho yan o kastra, ken lugi ti kumpanya. Iso nga anya, karamidin tayo, karay ti managlangan, ken managladaw, ang mabaybayadan iti husto. No sakit, when no emergency ti makagapo, iti panaglangan no when no panakaladaw. Mapalin, ngay kan iti konsiderasyon. Ngam no ngay arak ka na babae ti makagapo ang madadal kay ti trabaho. Saan lasing ati madadal, no di pa ti kumpanya a pagpapaayam. Nakauli ba kayo, mat? Asino ka na kayo? Ti madadaalan, gapo iti arak kan babae. Di kayag kikinitan. Itayag yu langan ti imayo. No asino kada kayo, ti kasta. Rienzo. Sir. Apay ngagkatawa ka sa kakitaan ni Mar. Na kayo ngamin, tiyag kakuyugan. Ngam si Kamar, na ito'y timakunakan ka. Saan ko abiyangang kararamidam di tarwar tadamat na ka mo? Uray armam amin na babae. Uray inumam amin nga arak. Basta di mo baybayan ti trabaho. When, sir? Last chance mo na ito yan, ha? Kan kada kayo amin. Pagpampanunutan nyo na ito. Okay. Meeting adjourned. Di ka nagbain ang mainit meeting. Lakla ka yan. Nabainanak lang rodo na di opisina. Pabainanak man diti balay. At damot labain mo aya, Mariano. Dinak man asaran. Dinak birngasan iti kasta. Tamar. Tinagan ko iti birth certificate ko. Kan amin ang records ko. Nagan mo mat iti sirop ti latok ako nada. Anong saan aday ta tinapatag? Ti trabahom a pagbibiyagan ti pamilyam ti salwadam. Saan ka taday ta arak kada babae dita? Di ka lagbain. Sa bali manin ti turong ti salitaan. Bagbagaan ka mo, takababain tar aramidem. Di ka kumagbalin nga arsab ka dagiti babae. Kun kasla ka nakutkutatan iti arak. Ni mat paps ti umawawag. Sumbatak. Hello? Kwa. Sana mabalin ita. Kwa ngamin. Jay, kwa. Saan nga rod ang mabalin, ta kalkalpas ti meeting, kat kastaw na iti pan nakakirog ko. Kwarta? Kwa, awan pa'y ati, maitid ko kan kahani. Awan pa'y matisweldo. Sige, adda pulis. Adda pulis. Asino ti pulis? Kwa, imawag ti gayong ko. Kunana nga adda ka no, pulis ijayan na. Kwa, natakawan ka no? Sige. Ari kapong, ti pambar mo kanya. Ha? Aguma ka. Awan to, ti pabasulam. Kita, tanak mo kita. Maawatan na ay ati pasagid. Diritsum prangkaam. Basta makaam mo ni Mar, nanang. No saan latang agnakam.
Awan to talaga ti pabasulan na. Ala, bayam, kasaritak to anaimbag ti anak ko. Agyaman no kasta nanang. Anak, agbalbaliw ka kuman iti kinatsikboy mo ta adasawam. Addan pamilyam. Dayaman. Kaya't mga asawan, di mo bigbigan nga adda pamilyam. Bigbigag tayo sumatipod no. Kunamot nga, adda aya. Di kaya't ko asawan, awan ti babaik nanang. Awan. Di iso, ti ipanaknak mo kan ni bakit mo. Bayan nyo nanang. Ipilit ng tumatlaan. Ulitak Mara, ijam nga minan ti dakas nga aramid. Ikatamaw dagita abisyong, tamaday. Awan mo ti Bishop. Apay, nakita yon na nagsigarilyo Jak pa'y nakita day ta abisyo kan ka. Ngamno arak, kas ka lamay ibusan. Saan mo ta? Ninanang mo. Da kayon sama ti magdadadayal kanya kinikay. Apay, agoy nga kamang rak-rak iti pamilya ti anak ko. Pilusupukan tumat nga meng. Isuday ta ti pakaluksawan ni bakat mo kan ka. Inaangaw amin apan nakisaritam. Ay na, Mar, anak. Agnakam ka kumaan. Ne. Text message mo ni Paps. Basahin man. Wala kang kwenta. Nagdang nga mo tayo babahin. Ituloy ka basahin. Madatong at super pogi pa. Huwag mo na ako pakialaman. Dahil talagayang nakadulita. Aguray ka man ta-replya. Magpakagat na lang ako sa buhaya. G-A, ha ha ha. Ja. Sutil kamot pare. Mangpasakit mo't ngamin ti loka. Kaya't ko aroro din. Naglakam ti mga alala iti babae. Naglakam mo't lang nga isinsina. Isinatagayam ti isinak mait. Anya? Isuda mait ti manggargari kanya. Di sige. Kan isuda mo't lang ti mangisina kanya. Di sige lang ta. Unyayam, kumusta kayo ni Lily? Dahil ti talaga reserve pare. Anya? Kunak na nalipatan na kon, Mar. Mabalin ayamat amalipatan ka. Sikati amin ko. Siya, uwan da kami. Sikalain nga talaga. Ag-promise ka. Promise, cross my heart. Uray matay dagiti managdakdakas. No ul-ulbudan na, mairaman ka mat amatay tadakas dita. Napanam, sapsapulon na kaita ni boss. Anya? Ay, sus. Naspagan na nga rod. Sapay adda warning kon. Anya nga iti pambarko kinisar. Ibaga mo na nag-CR ka lang. CR? May isang oras. Madingamin ti tiyan ko, sir. Kuna mo na. Agdadadael ko na. O, ni sir ti sumungat. Rimwar kakadiya sana nagpakado. Kwa sir, sana ka rimwar. So you became invisible? Kwa sir, adda ka dyan CR itay. Awanak dito'y toko ko. Are you sure? Uwan sir. Nakaturog ka dyan CR? Saan sir? Kuha kami. Maditi dyan ko. Agdadadahil sir. Di nakpagbalbalinan nga awan mo na, Mar. Sir? Nululawam nagitibabay. Di nakipada ka na kuwana. And this will be your last day. Nawayakang nag-relax. Ag-enjoy. And everything. I want you to submit your resignation as soon as possible. Understand? Pinalpaliiw ko ni Mar manipod rimor iti opisina da. Nga aging ga iti maatap at turungan na. Agsardeng akong dito eh.
Nalingad dito'y apang paliiwak ken kwa na. Maudin da ito'y apanang siim ko ken ka, Mar. Sapay la kumatawan ti maduktalak. Ha? Nagtuktok iti day di abalay. Ha? Nagsiksi a babae iti nangilukat asim mabat ken kwa na. Kat, ay, Diyos ko, inarakop ko ninagkan na. Ayop ka, Mar. Sana ka dumanon iti ayan mo, tapno agiskandalo. Agawid akon, kat agimpakiak. Agtalaw kamin kadag iti ubing, demonyo ka. Naikat kan iti trabahom, kapo kanya? Uwan, Lini. Isang awanan ti trabaho. Nawanin ti trabahom, awan mo tan ti kwartam. Awanan na. Ngam, mangkita kiti sa bala pang gadak. Amo mat asigurista. Alangan mat ngagmulagatak, tunggal umay ka. Ha? Masapol ang mga dangak matan. Anya tiket mo, Sohan? Daytoy akin na ubing kan kinapintas ko, agurayakan ka, iti awan. Idim to tanagado tagkursunada kanya kung adda mabalin na. Lili. Ita, tanaka-impaki akon nanang. Agpakada akon. Awan ka din ti makalapot kan ka. Lading itok nanang. Adu apanawan anagan anusak iti den na ni Mar. Dinaybayak ngay naramid na ti kayat na. Saan kong inapapa tapno makonsensya ka nagbalbaliw. Ngam pulos. Ipagpagapom ka dagiti duwang anak yo, Kate. Kasi damat. Saan ako nagtaktak nanang. Mapan kamin kadagiti duwang anak ko. Amok nga awanan ti panagbalbaliw ni Mar. Isu nga awan mo't tintiga po ngagyan kami pa iti sidong na. Anak. Pasensya kayo nanang. Mapan kamin. Kat panawan laang ti makaibaga. Numagunod na kamin tupay a pamilya na. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi nga aldaw, Mr. Lonely. Kasla naggigiddan nga inapit ko ti panusak iti daydi nga aldaw, talay katak iti trabaho. Linaksibnak ti nobyak, kanti kasakitan, iso ti panangpanaw ti pamilya kanyak. Iso akayat kong ti matay iti daydi agundaway. Insang sangit ko kaninanang ko ti babawit, ket binagbagaan nakmet. Apalamiisat ti pudot ti ulo ni bagat ko. Kalpasan na, inaksuruten, iti nangipanan na kadag ti anak mi. Kaya't kung aramidon dayta, ngam ti dakes, no saan nakon, amapakawan ti asawa.